Luyeza usuku lwenkosi liyakufica lunjani? Ulindile na? Ingakhala kade esinkonzweni lingakaphumi. Nxa ungakathetheleli izona usengozini. Ngabona ikhala finish usindisa alusekho. Soluvaliwe ngapha solukuba Israel. Ingakhala kade esikhona. Ayimeleli kuphela kwenkonzo, uThixo isikhathi sakhe singachaya siyachaya impalampala ikhazi. Izajuma abafundisi benamakhola abo, izajuma benamagamenti. Hey wena, izajuma abahlabeleli begqoka ama-uniform benika abantu izidlo so abantu bengamadikoni bemile emnyango bevula besithi ngenani impalampala ikhala. Ababili baba sendle behamba, omunye uzathathathwa ngenxa yokulunga kwakhe, omunye uzasala ngenxa yobubi bakhe. Bese bhasini inye abanye bazathathwa abanye bayasala. Umunye uzabe driving ndeke brother. Inhliziyo yakhe i-connected to heaven, umhlophe ngenhliziyo, ingakhala impalampala ekhona le 35,000 feet uyahamba achi ebhasi ithwele abantu abangu-500. You will miss the rapture. Kulungile asigena awuripoti unopinda chet nokuthi sibizo wakho asuna kurekelela. So
egameni likayisele lendodana likamoya oyingcwele. Siyakubonga Nkosi yami ukufumana leli thuba Thixo wami elokuba size kukhonza Baba endlini yegama lakho. Nkosi yami sengathi ungadabula amazulu wehle Jehova. Zibhidlike izinto ngokukhona bakho Baba Jesu. Sibone Baba Thixo wami siphambi kwakho ngalesi sikhathi Jehova. Sicela uma uvule izinhliziyo zethu Jesu. Omunye lomunye Nkosi yami afumane Jesu omlungisele khona ngale intambama Jehova. Philisa Jesu abagulayo. Zala ngokusha Nkosi yami. Ngcweleza Thixo wami. Yembesa ngamandla Baba. Qeda zonke izinhlupho ezisebantwini Jehova. Siyakwazi Baba Jehova ukuba uma wehlile ebantwini ulanda ukuzasebenza. Siyazi Baba sekwenziwe konke ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyabingelelana ntambama ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Sibonga inkosi ethe yasibuthanisa lapha singabaphilayo. Amen. Bazalwane sithola umusa wokuzokhonza. Amen. Nxa sithola umusa wokuzokhonza asenzeni okupheleleyo. Amen. Amathuba nje ayahlupha ukuthola. Lona la namhla nolaleli anti bese nihambile. Manje ungabona uthola ichance yokuza endlini yegama lika Jehova sebenza mhlobo wami. Faka inhliziyo yakho yonke ukuthi Jesu Kristu ukhona la. Amen. uJesu akazafika adlale nabantu. Akazafike nje adlulisa isikhathi. Ngizakumangala ngakubona uhlezi uthuluthe abanye besithi amen. Ngizakumangala ukuthi vele ulandele. Inkosi mayisibusise sonke izihlobo zami. Amen. Wonke abalandeli ilizwi likaMlimo nanti ilizwi likaMlimo ntamba. Amen. Sikhuluma esikuphiwe inkosi. Hallelujah. Amen. uJesu Kristu esenyuka emhlabeni esiya ezulwini phezu kwentaba leyani yemihlwathi ngaloliyana usuku olwalungalindelwe ngubani olwalungaziwa ngubani lwalungaziwa la nguPetro wayengalwazi lo Johane oyelala esifubeni sika Jesu lapha umfunda emthanda wayengakwazi wayecaba madoda babecabanga ukuthi liyafanana lalezi abazenza suku zonke vele babejayela ukuphuma besiya endaweni ezithile babejayela ukuya laphana bekhwela intaba lebehle baye laphana baye eGalile baye ngapha la ngapha kodwa that day babengakwazi ukuthi lusuku lokwenyuka kukaJesu kuthe besalibele sihlobo zami ekhuluma nabo uJesu wathatshadwa wakhutshulwa besambhekisisa wahamba wanyamalala emafini ifu lamamngela babe besambona masinyane kwemamadoda amabili embethe ingubo ezimhlophe angayisibo bafundisi angayisibo bazalwane abangakhwelanga laba intaba ngamadoda asezulwini afika lapha athi lina madoda eGalile limele libheke phezulu na luJesu limbona esuka phakathi kwenu uzabuya abuye njengalokhu nimbonile manje sihlobo zami uJesu uyeza futhi sihlobo esithandekayo mkhonzi kaJehova mKristu wena ozelwe kutsha nawe ongazalwanga kutsha akuzwe lokhu namhla uJesu uyeza futhi uzafika lithi iBhayibheli usuku lwakhe luya kufika njengesela lifika ebusuku isiboniso zokuza kwakhe zibsobala kithi sonke yasitshela indodana kaThixo ukuthi liza kuza udumo lokulwa nokunyikinyeka komhlaba nendlala umbuso uzavukela umbuso isizwe sizavukela isizwe waze wathi kuzaba nezifo futhi esinye sangikhona iso senza ukuthi sigqoka amalembu lawa mina ngikhiphe ngenxa yomsebenzi enguwo manje kodwa uyazi isimanga ukuthi sesiphila ezikhathini zona lezo manje sizwile lapha ngolanga la ngesonto sizwile impalampala ikhala into yesabekayo ethi zanini wozani bantu bami ngenani ezindlini zenu zangaphakathi nizivalele isikhatshana ngokuba bheka uThixo uyakuphuma endaweni yakhe ukushaya abantu bomhlaba ngenxa yobubi babo
kodwa amaKristu Jesu uthi wozani bantu bami. Ngesikhatshana ke ngokuphazima kweso thina siyabe siphila sizaguqulwa, kodwa asikwandulela abalele kuKristu bayakuvuka kuqala. Khona thina siyabe sikhona sisele soguqulwa masinyane ngokuphazima kwesihlo siyehlangabeza inkosi emafini. Manje kulusizi kumuntu okhonzayo othuzelwe kutsha ukuthi asale abanye behlwithwa. Asizweni ilizwi likaMlimi. Isambulo chapter 3 verse 11. Amen. Ngiyeza masinyane, bambisisa lokhu onakho kuze kungabikho okwamuka umqhele wakho. Amen. Ngiyeza masinyane nguJesu lo. Bambisisa lokho onakho brother, dadewethu, bambisisa ivangeli, bambisisa uzalo olutsha, bambisisa ubungcwele, bambisisa amandla kaMoya oyingcwele, ukuze kungabikho kumuka umqhele wakho. Ukwemuka ikuthathela umqhele lo lawo ozawuphiwa ukuphila okuphakathi kulo muntu ofunayo, udiaborosi, udrag, inyoka endala, umkhohlisi owona nasekuqaleni. Ubhizi so uzingela abazalwane, ugijima lapha gijime ngapha, ufuna ukuba gwenxa ukuze abemuke umqhele. Lalelani bantu bevangeli, lalelani izithandwa zami, thelela imunzwe muntu inzwisise. Asimazuwa edambe aya munhu oita dambe nechiKristu otamba nenyaya yokushumira Mwari. Hey, be serious. God is serious. Kuphela kwenyika as well, it's serious. So kufikile ukuphela kwezwe, so kufika so ngikwazi njani? Uyambuza ukuthi ngikwazi njani? Ngikwazi ngembhalo. Kufika so ukuphela kwezwe, kufika so kwathiwa kuzaba labantwana abangalaliyo. Khathesi phandle kunjani? Angithi kabalalela abantwana, amajele agcwele abantwana, angithi abangalaleliyo, abalalela abazali. Kanti uThixo uthi abazali kumele abalalela. Kugcwele abadoda labafazi abalenkani phandle balokuphikisana njengokutsho kweBhayibheli, bathanda imali, baziphakamisa. Litsho njalo izwi likaMlimi. Kuthiwa ngensuku zokugcina kuyakuba khona abahlekayo, abakaze bakuhleke wena izigqoko zakho, abakaze bakuhleke wena ngokukhonza umlimo besithi uyisithutha emutsha, abakaze batsho ukuthi wena ukukhonza ngwamaxhegu. Ngabantu bensuku zokugcina, ngumsebenzi wabo, bagcwele umoya wokuphela kwezwe. Sihlobo sami, lalela wena, lithi iBhayibheli ngesuku zokugcina kuzaphuma imoya yapha eminingi ephumela ezweni. Kuthiwa kuzaba labanye abazaphambuka balalela imfundiso zamadimoni. Qaphela zinsuku zokugcina. uSathane nayo ugijima eceleni, ugijimisa yakhe iprogram. Lalela brother, we don't mind the devil, we mind what God says. Amen. Lokhu Thixo akutshoyo yikho esukubhekile. Wena okhonzayo mana kuhle. Ngena emthandazweni, bheka phezulu, uJesu uyeza masinyane. Masinyane impalambala izakhala. Lithi zikaMlimi, qaphela ungabikho ukuthathela umqhele wakho. Ungathathelwa ngunyoko, ungathathelwa nguyihlo, ungathathelwa ngudade wenu, ungathathelwa ngumfowenu. Ungaqali bambelela, yiso isikhathi sokubambelela. Uzwile msalwane? Uzwile dade wenu? Bambelela lesi. Sesiye kuqina kwezinto. Umhlaba suphela so. Akulungi futhi. Kanti uJesu angakhuluma nto kuyenzeka. Wakhuluma wathi uzavuka, kavukanga. Khathesi uvukile, usesihlalweni esokudla sika baba ngale, on his right hand side. Amen. Wakhuluma wathi ngiyabuya. My brother, uYesu Jesu. Igama lenkosi malibonga. Xa impala ikhala, izakhala abantu belibele.
ngomhlangano sezinto emangalisayo kuthiwa impalampala izathi nxa ekhala idisturb abantu inhlelo zabo, impilo zabantu phela ziyabe ziqhubekela phambili njengensuku zonke. Uyakuzwa lokho? Bayavuka besithi I am going to do A, B, C. By the way, there is a meeting at such an appointed time. Omunye sithi I have an order to make. Omunye sithi I've got this project to accomplish. Kodwa omunye sithi semfuna uyachata ebhuka umarriage officer. Lalela wena, bengene hall so impalapalikala. Izinto ziyabe zinjengoba zinjalo. Bephehla baba impalampalikale. Bethu yacupha isitshwala impalampalikale. Siphi nasiphi isikhathi. Ngomhlangano sezwa ukuthi izinto ziza kuba njengebhiza eligadwe ngumuntu eligijimayo lithi limatha liku full throttle ligalopha sibili oligadileyo sithi heshwa selihamba manje lifike lithi ntsi likhothame so oligadileyo wela ngaphi khona le yiko kuzenza abantu umhlaba uzama bengawubhekelanga impalampala izakhala usithi uzavuka kusasekuseni ikhala ebusuku izakhala usithi nizatshayisa emsebenzini ikhala ungakatshayisi. Qaphelani izihlobo zami, ilizwi likamlimi liyagcwaliseka siphi nasiphi isikhathi. Ingakhala kade esinkonzweni lalingakaphumi nxa ungakathetheleli izono usengozini. Ngabona ikhala finish usindiso alusekho soluvaliwe ngapha solukuba Israyeli. Ake sizwe lapha uMateyu Matthew chapter 24. Ncwadi kaMateyu chapter 24. Nxa impalampala ikhala bakithi izajuma abafundisi belamakhola abo, izajuma belamagamenti. Hey wena, izajuma abahlabeleli begqoka ama-uniform benika abantu izidlo so abantu bengamadikoni bemile eminyango bevula besithi ngenani impalampala ikhale. Izingakhala sihlezi khona lapha ngiyakutshela kusala amabhentshi. Impalampala bazalwane izabuya ngesikhathi esingasicabangile njengesela lifika ebusuku. Suzilungisele yini ihlobo zami isikhathi senkonzo so lithi iBhayibheli ungabothi isikhathi lesumlima sekunge unonoka kuya kwakhe akusikunonoka ikoko inyasha zamwari rudo rwamwari moyo murefu wamwari achida kuti vanhu vose vaponeswe hadi kunyange nomumwe aparare mwari anokuda ndosaka sati aridza wamanda ari kuona iwe usati waita chinhu neupenyu hwako. Ari kuona iwe kuti ikarira chete wamanda unoenda kugehena samwari. Moto wegehena uripo kunyange mascientist achiramba, kunyange vakadzidza vachiramba, kunyange vanoti vanogona vachiramba, vanoramba asi vachifa chete vanoenda kuHadesi. Mugahena racho iroro ravari kuramba kuti riripo sei vaine zita racho kandinda sei vaine zita ivo vachiti hapana chinhu chakadaro zita ndere rabva kupi richidoma chii chisipo ukaona chinhu chiine zita chiripo ukasaponeswa zvananguchele you will miss the rapture but you won't miss hell. You will miss the rapture kulungile asi gehena awuripotsi unopinda chete nokuti zvivi zvako hazvina kuregererwa. Ndiyo nguva yokuita zvinhu finally panapa. Zvani ndilichele madhodha isikhathi sokuthandaza lesi. Have you ever been serious in your life? This is the time for you to get serious like never before. Ngoba uJesu sefikile. Insuku zokukhuluma eziyazikhulunywa liBhayibheli izona lezi esikuzo lezi. Uzathini ungasala. Ake sizwe ingozi yakhona. Matthew 24 verse 35. Kuya kudlula izulu nomhlaba kodwa amazwi ami akayikudlula.
including ukuthi Jesu yeza futhi adluli kutsho ukuthi azakwenzeka kuphela ngoba bichisa amabhayibhili uzwile mfundisi bangachisa amabhayibhili wonke kodwa uJesu yeza kuphela bavala ama-church bathi maKristu badubula izinto zonke eziphelelezi lalela ngutshela uSathane enza izithriki zakhe loba beze bebulala amaKristu wonke emhlabeni baqede ufu khonokho akumisi ukubuya kwaJesu yabuya kuphela loba abantu bangaphika bakhonza uSathane behambe benqunu emini bemkhonza uDiabolos yakutshela lalela ngutshele khona lokho kutsho still ukuphela kwezikolo yisayini yona leyo ukuthi uJesu yes zwana futhi ngutshela ukwala kwakho wena ukuthi uJesu kabuyi yikho sibili isayini okumele ukutshengisa ukuthi uJesu yes ulenkani njani kanti into nxa ingekho wenzelani inkani into ingekho uchingelani into ingekho uyabuyalelani uphikisani kanti khonokho kuphikisayo kuthi ukuthi lulwazi bazalwane lulwazi lokuthi uJesu yes amen hokoyo angazi uzaphuma lapho ungalungisanga la uthembeni nxa uyaphuma lapho ungalungisanga noJesu uthemba ukuthi uzenzani ulecebo bani wena ulendlela bani wena uzikhandele plani bani wena ngendaba yokuhamba ezulwini lokho indlela yinye uJesu uthi mina ngiyindlela neqiniso lokuphila uthi akekho umuntu oza kubaba uma emngami eyakho ngayiqala ngo2020 ivela nga lalla brother zinengi indlela zomuntu nokucabanga komuntu kunengi kodwa iqiniso linye uJesu yeza futhi izulu nomhlaba kungadlula kodwa amazwi kaJesu akayikudlula fakana amalozi nela verse 35 kuya kudlula izulu nomhlaba kodwa amazwi ami akayikudlula kepha lolo suku laleso sikhathi uyezwa brother uzwile wena lapha endlini kepha lolo suku naleso sikhathi akwazi umuntu cha nezingilosi zasezulwini ubaba kuphela ngizaphinda futhi kepha lolo suku naleso sikhathi esokuza kukaJesu akwazi umuntu cha nezingilosi zasezulwini ubaba kuphela alaziwa ngumuntu lami mfundisi kangilazi ilanga lakhona loba kuthola laba prophet ezweni ba prophet la ngutshele brother they can't tell you this day never wonke umfundisi osemhlabeni uyachumayela so njengami kulungile kodwa kalwazi isikhathi kasazi ubaba kuphela awuze usizo lwakhona verse 37 njengezisuku zika Noah kuba njalo ukufika kwendodana yomuntu ngokuba njengasezinsukwini zika Noah ngiyaphinda ngokuba njengasezinsukwini kungakabikho uzamcolo babedla bephuza beganwa bendiswa kwaze kwafika usuku uNoah angena ngalo emkhunjini babengazi kwaze kwafika uzamcolo wabasusa bonke ngoba njalo ukufika kwendodana yomuntu belibele uyazi nxa kuqanjwa lezi zinto lezi zana sihlobo zami kutsho kanye izinto ezenzeka khathesi angithi abantu bayaganwa khathesi bayendant bayendiswa all right bayaphila impilo yabahamba nasemsebenzini kulungile kodwa kuthiwa lalezo nsuku babesenza khona lokho kwaze kwafika usuku kabathathanga ileave kabathathanga iholiday yokulungiselela usuku lokufika kwenkosi. Did you mark that? Abathathanga ileave abathathanga iholiday yakunanzelela lokho. Impilo was going on as usual kwaze kwafika usamcolo lithi babengazi kwaze kwafika usamcolo nanka amazwi alandela yabuhlungu wabasusa bonke. Hawu bakithi
awusihlobo ezithandekayo, sihlobo sami ntambama nje, uzawelelana engozini yokusala uJesu ebuya wena usizwa intshumayelo. Khangela uthando lukaThixo lungaka, khangela umusa kaThixo ngaka. He has given you another time to come and kneel down here and ask for pardon from him. Ask him to forgive you your sins so that your name can be written in the Lamb's book of life. Xa impalampala ikhala nawe uyizwe sihlobo sami. uSamtolo wafika wabasusa bonke laba bephika phela, mind you, basuka. Laba belenkani zabo basuka, laba be very dignified basuka, obasusa uSamtolo baphela ngoba uthe umlomo kaJehova utheni, utshilo. Qaphelani ke, nanzi insuku zokuphela khathesi kakuzi Samtolo madoda, kuzulaka lukaThixo. Sizwile ngelanga lango lwesande kuthiwa khona bheka uJehova uyakuphuma endaweni yakhe ukutshaya abantu bomhlaba ngenxa yobubi babo. uThixo uphuma endaweni yakhe ukutshaya abantu bomhlaba. Nkosi ngisize, Nkosi ngisize, ufuna ukuhlwithwa. uThixo zihlobo zami aphuma endaweni yakhe ukutshaya abantu bomhlaba. Uthini wena? And nxa impalampala ikhala kusala kusenzeka khonokho la 7 years, the great tribulation. Lalela ingozi yokungalungi, lalela ingozi yokuba lesiKristu esilichapha, lalela ingozi yesiKristu esilezigwenxa chiterera unzwe chiKristu chinemateya kuti chinokuswitsa phaphi. Usimbe wokunamata kuti uchakuitire. Listen to the coming verse. Verse 40. Khona ababili bo basendle, omunye wothathwa omunye yashiyo. Yabona? Kosila ababili etsheni, omunye wothathwa omunye achiwe. Yabona? Lindani ngokuba ningasazi isikhathi inkosi yenu yakufika ngaso. Kutsho ukuthi lapha ababili abantu behamba endleleni badoda, impalampala isozibamele ukuthi bafike endlini. Hawu bazalwane bami, khangelani into enje, khangelani isihlobo zami. Ababili bezihambela endleleni bexoxa so, bebambisana umango, maybe basuka lapha baya ephumula bahamba ngenyawo bevela enkonzweni. Impalampala kayibameleli ukuthi bafike endlini ibisikhala. Bese endleleni yakhala bra, ingakhala kathesi khona. Ayimeleli kuphela kwenkonzo, uThixo isikhathi sakhe singachaya siyachaya impalampala ikhala. Ababili baba sendle behamba, omunye uzathathwa ngenxa yokulunga kwakhe, omunye uzasala ngenxa yobubi bakhe. Ababili bechola etsheni linye, omama bechola amazambanzo. Vachikuya dovi mumo uchathorwa mumo uchasara. Ababili besembhedeni belele, omunye uzathathwa omunye uzasala. Yes, abanye babe sebhasini inye, abanye bazathathwa abanye bayasala. Omunye uzabe driving deck brother. A driving deck ngoba abazalwane bakhona abazelwe ukuthi abadriver amafrabachini. Uyabe idriver so iframachina kanti inhliziyo yakhe i-connected to heaven, umhlophe ngenhliziyo, ingakhala impalampala ekhona le 35,000 feet uyahamba achi ebhasi ithwele abantu abangu-500. Kuzasala kusenzekani lama ngikwazi, ngifuna ukukubona kusenzeka khonokho. No, mina ngifuna ukuhlwithwa nami. Umfazi ebeletha uyahamba zwana ngutshele ucupha isishwala ntambama uzasicupha lamhla uzasicupha njengoba impalampala iyafika anytime. uJesu angafi khathesi so vele izinto zonke sezigcwalisekile, ziyatsho zodwa ukuthi yikuphela kweso.
verse 43. Kepha yazini lokhu ukuthi uma umnini indlu besazi isikhathi sokufika kwesela ngabe elindile engavumanga indlu yakhe ifohlwe. Ngalokho hlalani lilungile, amen, ngokuba indodana yomuntu iyakufika ngesikhathi eningasicabangiyo. Ngakho hlalani lilungile, ngokuba indodana yomuntu iyakufika ngesikhathi engasicabangiyo. Ngelanga ongalikhumbulio usithi kulungile, ulungiselela ukuya enkonzweni, impalampala ikhala ungakagezi. Bazalwane, impalampala iyeza, uzahamba. Libhaliwe yini igama lakho encwadini yokuphila? Izono zakho zithethelele. Uzelo kutsha na? Uphila njani? Ngoba imihambo yakho, inhlalo yakho, ukwenza kwakho, impilo yakho, imicabango yakho, izizindlo zakho yizo ezizakwenza ukuthi uphumelele uyafika ezulwini. Kodwa azalalela sihlobo sami, nxa kusenzeka lento kuzabalala lezi zehlakalo ezitshiwo liBhayibheli, ababili bazahamba omunye athathe omunye asale. Wena ngowuphi? Ungabona usalutshela omunye ukuthi abangcwele sebehambile, kuthi ukuthi wena wenzeni? Usele. Sake sezomhlangano lapha leyana sitshelwa ngokulindela ukuza kwenkosi uJesu. Kwathiwa khona nxa sisiye edrobheni ungachiya ibhasi yeZupco, ungagada ikhombi 18 seater, angithi ikhombi ngakuchiya uyagada iHonda uhambe uyefika edrobheni. iHonda ingakuchiya uyabiza lama taxi la akhona kwamanye amazwe kuthiwa yini, ama Uber. Uyayibiza iUber ikuthatha kuse town, ngoba uchiya ibhasi wachiwa ikhumbi usiyaya yakuchiya. All right, uyafonela iUber ibuye. Ingakuchiya iUber ufonela imetered taxi uyabuya ukuthatha, kulungile. Ingakuchiya uyadinga ubhuru wakho akuncedisa ufike edrobheni, angithi? Kodwa zwana brother, lalela sihlobo sami, ungachiwa yikuhlwithwa kwabangcwele usele kokuphela. There is no second trumpet yokuthi wena uhambe ngenxa yokuthi usele. No, ikhala kanye, bahlwithwa kanye, kube yikuphela. Uyahamba ngani? Uzalandela ngani? Uzakwenzani? Ungabona usala kuphela ubona ukuthi omunye kasekho, you are in trouble brother. Uzwana ngikutshele, la dade wethu lalela. Ungabona kuphela ubona ukuthi umngakho sehambile, finish. Lalela ngikutshele mntomtsha, ungabona umzali wakho ehamba kuphela, finish. Susele. Usalela ukubhekana nenhlupho zika Antichrist. Usalela ukubhekana nesikhathi esibi esikamphika uKristu. Uphawu ka Antichrist 666 oluzafakwa abantu ebunzini la nasezandleni. Ongenalo kathengi, ongenalo kasozabhadala indlu, kasozagada imota, kasozahole, kasozenzeni athengile macros. Noma enemali kodwa nxa ngelaphawu kenza lutho. Sisezikhathini zankhona kuyeza sokusemnyango kufikile. Ngicela ukubuza, wena uready ukuthi impalampala ingakhala uyahamba? Amalungiselelo akho ayini? Ngoba amalungiselelo asiyo general malungiselelo. No. Kuthatha ukuthi umuntu esizwe ilizwi likaMlimu aphenduke ezonweni zakhe. Zwaneni madoda, alahle umhlaba wonke totally. Achiye izwe lonke, achiye uSathane nezinto zakhe, afulathele yonke into abesefuna umsindisi. Ngezinyembezi abuya esiguqweni aguqe phansi afuna uJesu ebusuku nasemini athi Jesu ngithethelele izono zami. Izono zakho zicitshwe ligazi elika Jesu weNazaretha. Uthola ubufakazi obuvela kumoya ongcwele othi jabula, izono zakho sezithethelelwe. Nxa sezithethelelwe izono zakho, igama lakho selilotshwe encwadini yokuphila. Elamagama azabizwa mhla impalampala ikhala.
sungcweliswa sitshuna impande yesono wenziwe ube mhlophe ngenhliziyo bese unikwa ke isithembiso sika baba umoya oyingcwele ya suphila ke impilo engcwele ebusuku nase mini suhlala kuhle nabantu bonke ube nobungcwele ngokuba angeyibone inkosi noyedwa engenabo sulinda ke sezwa lapha kwathiwa khona uJesu kasimlindeli eChurch madoda lizwile bazalwane asilindele uJesu esontweni silindele uJesu ebungcweleni igama lenkosi malibonga inkosi lindelwa ngapi ebungcweleni mele ube ngcwele lapha emhlabeni wonalo mubi so umhlaba wonalo lo Satan lamadimoni akhe umhlaba wonalo lama Satanists labakhonzi bakadiabolos lalela ngutshele kumele ube ngcwele khona phezweni lona leli elilezono ezivuthiweyo ezibiza abantu so uthi beyond license emhlabeni omubi so amadoda akhombisa amadoda abafazi bakhombisa abafazi sebechata khathesa amadoda lamadoda abafazi labafazi yikho umlimi wayichitha iSodoma leGomora wayichithela khona lokho kodwa siyakubona so ngoba zinsuku zokugcina khathesi sithi legislated sebekufakile emthethweni kwapaswa emithethweni yamanye amazwe wena asiyo pleasure baba zinsuku zokugcina asoma rights asoma human rights zinsuku zokugcina qaphela ke luyesu usuku lwenkosi liyakufica lunjani ulindile na uzimisele na ithe ingoma lapha nxa ebizwa amagama abangcwele elizweni lapha haleluya likhuluma amazwi amnandi iculo lelethi ekuseni okungayi kuhlwa cha what a glorious day the sun will rise to set no more when the king comes in. Do you know it is going to be wonderful bazalwane ngasikhamba thina abangcwele ngasikhamba nempala laphana listen to this ngasikhamba sisiyale ezulwini emthimbeni 7 years there is no sunset kodwa emhlabeni lapha liyabe litshona ilanga ngoba uKristu umhlaba uyabo lokuqhubeka antichrist esebenza la kodwa abangcwele babe besezweni elingatshoni ilanga glorious this is wonderful sizafika ezweni madoda elingatshoni ilanga hallelujah usuzilungisele na nxa ebizwa amagama abangcwele bayabuza abahlabeleli bathe lakho likhona na abatsha ngebezwa behlabela besithi kule gama lake labhalwa labuya lacitshwa uyakuzwa labhalwa usindiswa kodwa ngoba uchapha bempilo lacitshwa ngoba ayacitshwa amagama nxa ungaphila kubi ungamonela uThixo liyacitshwa brother it's written in his book in Exodus chapter 32 uThixo wazikhulumela lenceku yakhe uMoses wathi Moses lowo ongoneleyo nguyenza acitsha igama lakhe encwadini yami uThixo uhlala njalo nguyizolo namhla naphakade phila impilo engcwele brother phuma emhlabeni uzwile mfowethu phuma ezweni phuma kuSathane phuma emhlabeni nengihambo zakhona nezinto zakhona othandizwe lezinto zakhona uthando lukaThixo alukho kuye uThixo kahlali lezi izinto enhlizweni yomuntu ngeke ahlale lezi zinto zomhlaba enhlizweni inye no kumele enhlizweni yakho kugcwale ubungcwele bukaThixo kuphela ungathathi izinto ezingamaloja izinto zomhlaba ufaka lapha akwenziwa lokho yibuphi ubudlelwano bomnyama nokukhanya yibuphi ubudlelwano bukaBhali noThixo na anazi yini ukuthi lithempeli likaThixo nina hlanza ke ithempeli likaMlimi lihlale lihlanzekile ngokuzisondeza egazini likaJesu weNazaretha ukuze mhla ababili behambe endle omunye ethathwa omunye sala kungabi nguwo salayo uzwile sihlobo esithandekayo
Inkosi mayikubusise. Nansi chance ongayitholanga izolo, nansi chance ongayitholanga emini, nansi chance ongayitholanga ngo5 uyithola khathesi yokukhulumisana lo mlimi about the rapture. Khulume lo Thixo ngenxa yokuhlithwa kwabangcwele, ngenxa yempilo yakho, ngenxa yobungcwele bakho, ngenxa yendlela yakho, ngenxa yesiKristu sakho. uJesu khona. Laleleni into emangalisayo futhi, igazi lakhe lihlanza konke kulunge, likhona futhi ntambama. Asihlabele ingoma. Ngemva kwayo uguqe ngamadolo ukhulume noJesu. Xa ebizwa amagama elizweni laphaya, ekuseni okungayi kuhlwa qha, baphelele benkosi khona lapho ekhaya, ngothi yebo Nkosi nangu mina la. Xa ebizwa amagama, xa ebizwa amagama, xa ebizwa amagama, elizweni elikhanyayo, ngalolo nalo lusuku bevukile abenkosi, behlotshiswe ubukhosi bayo le, sebebuthwa abakhethwa bengeniswa ekhaya, ngothi yebo Nkosi nangu mina la. Nxa ebizwa amagama, nxa ebizwa amagama, nxa ebizwa amagama, elizweni elikhanyayo, Mawushe umsebenzi yonke imihla ngisela, mangishumayele zona ezenko khona, gothi nxa ngiqeda sengilizwe igama lami, ngothi yebo Nkosi nangu mina la. Nxa ebizwa amagama, nxa ebizwa amagama, nxa ebizwa amagama, elizweni likhanyayo laphaya. Umthandazo omfitshane sibuye siguqe phansi. Thixo kaAbrahama noIsaka noJakobe, sizwile Baba ngalolu suku Baba lokubizwa kwamagama, ikhala impalampala Baba, isifiso ukuthi sihlwithwe. Asifuni kusala Baba, sisize sonke ntambama, sisiye emakudolweni nje, hlangana nathi usibusise Baba, hlanza impilo, lungisa Baba, senze sibe ngcwele, sifanele Baba ukuhlwithwa ngaleli langa lempalampala. Baba wami sibusise sonke, uzale kutsha Baba, ungcwelise wembese ngamandla, uphilise bonke abagulayo ngegama likaJesu kuze kube phakade. Amen. Asithandazene. Luyesu usuku lwenkosi liyakufica lunjani? Ulindile na? Ingakhala kade esinkonzweni lingakaphumi. Nxa ungakathetheleli izono usengozini. Ngabona ikhala finish, usindiso alusekho. Soluvaliwe ngapha solukuba Israel. Ingakhala kade esikoni. Ayimeleli kuphela kwenkonzo, uThixo isikhathi sakhe singachaya, siyachaya impalampala ikhala.
izajuma abafundisi benamakhola abo, izajuma benamagamenti. Yeyi wena, izajuma abahlabeleli begqoka ama-uniform benika abantu izidlo so abantu bengabadikoni bemile emnyango bevula besithi ngenani impalampala ikhala. Ababili baba sendle behamba, omunye uzathathathwa ngenxa yokulunga kwakhe, omunye uzasala ngenxa yobubi bakhe. Bese bhasini inye, abanye bazathathwa, abanye bayasala. Omunye uzabe driving ndeke brother. Inhliziyo yakhe i-connected to heaven, umhlophe ngenhliziyo, ingakhala impalampala ekhona le 35,000 feet, uyahamba achi ebhasi ithwele abantu abangu-500. You will miss the rapture. Akulungile asigena awuripoti unophinda chetha nokuthi sibizwa kwasuna kuregererwa.